kulumak lishabil esiliqa kwa Jesucristo hois ibaom San Lucas. Abanang kwang sa siyangkep kay kiyok. Rikenish kwang kilalak Belzebu lishchukwa ereb lachtsa narisiyeb lachtsa. Kwang kepchik ke rakrak rilbal hunak etalil tachal sa chusha jalresh jalbarish. Autli Jesus nashnaw lishkaushep hokan nakishtireb. Pulish akwabehyom hunak nimsh kwankil hachho chiribilrib taoso. Utkwi hachho chiribilrib hunkabalak taoso. Kuyot lachtsa hachho champutru nakshakshok lishkwankila. Shpanak niketje naksashkabal Belzebul nakwisieb lachtsa. Kuilai nakwisieb lachtsa sashkabal Belzebul. Anis akaba neke isink maus ak musikeh le ralal ekahol. Hokan akeban akwi te rako kating saeben. Apanan kwirikin ruk lios nakwisieb lachtsa. Narak nashtien aklishni mahkwal akwabehyom lios shol elk erikin. Nakkaurib hunak kwing utkwang chich resh kolbalrib kwityoks ka akalenkili rochoch maka tishkul lishkun kaplal abanan kwitachal khunak ashal kaurib chiru aan utish ashru tishmaq eblichich likaw kwichol utishkhiki chishkhuni likarure ani inkana okeng chikwish shik nikiril utli inkana shakok kochben paging nashbanu naknaeli tsakh musiqeh rikin khun likwing nalaknume saib lichaqinakh Josh sikbal bartailang. Apan nak inkanas tau nas yesas chol. Tin sutkir kwichik salikochoch lishin el kwichak. Ut sashulahik mesumbil ut utsuhimil chiklish naah naktoshtaw. Tohanak tashik utish kamchak kukupchik chimusikir. Ashal chik mauseb chiruaan. Teok ute kanakaran. Ut kashal chik tibru takanak kwilikwin kaan. Chiru nakskwanchak shbenkwa. Ratin likakwa Indano kapakwa Yesus. Aku
que osilis jala, oi benik papakutrao, oleli kakwa